belaya pi bara pi sesuling ngok baladang ong balai kilong iwei kilong lai nama kami ke jawab kamu nak belong haga kom keng ne haga start science andai balai pat bakar kom ngai kom perkat baru kom siang jeng beliau paper kin don jing an piang ba kani kenten lai kilong iwei kilong lai kum hak tim pareng 3 in 1 and 1 in 3 kum kanuksa habang ipek yo tha jen haum bade ko kini kilong hak dur paper andre kilong kaju ha component bala pelong yaki banyak si imbreru terus ke im bala leg bamenta bala syai kadon ru kejingka kejing ya aman way une ka breu andre kade ka way kejing kano kam bangile kadon kajisdang ka pedeng ka jingkut andre kade ka way ka kam don ru kejek slade ki badon lai penat andre kinde pandai tili ki slade ki pelong ka way ka sla tu kade ni pe ni kasngi kadon ni kejing syai kejing set kasngi shusho kelenter kepikiran jing jerong jing kelentang ni kendro ni ke dimension way kot tin pareng don bur kum kini kimsa edition jungi ba ngila dong ba kilai kidong kawai kidong lai 3 in 1 and 1 in 3 what I can do in same bapur ki offer by company ki ai ki mar di jungi kum 3 in 1 shampoo kisabon akum ta tertel abang ipek akum ngit jong kijat ni baperu wala da don ki pedian kan spang kini jinglong lai way jong ki ble jong ki ne hindu bon nani ngit ba hindu ki don bon ajar ni ki ble andre hak jingit jong ki ya kane ko we ki jingmut ne konsep atin pareng ka bai khot trimurti hak tin sanskrit kebakala shimna kana puriskam kapes utho engi ba utau bre brahman jogi upan ipaw de haki laido kata brahma bre nong thau vishnu bre nong sama wan shiva bre nong penjot wan nong penkela kine ki laido jong ki ble jogi kilong uwei bre brahman wan une bre brahman jogi ulong hakini ki laido dia kata kamu bahawa Brahman day relay way jong Hindu. Wah kalian Islam, wabat perking bahag jengnya jong ki kan sepang Allah, Jisu, Mesir Bakoi. Kasura Al Imran lai sakusan kaong kumne. Angel uang ka Maria. Allah perbenah api ikakten nau bagateng Jisu. Unau penim kon ka Maria. Uwe na ki Muslim scholar bagateng Al Said Muyi Al-Din Al-Arabic hak jing tho ju ba ai kateng ka fasul al-hukum ka bentang a nga sla khalai palai pusan ong kumne nang pengkla ken kasi kaktin kedai ublai hak jing yo ipa kedai utau person belong blai ong dei kawe pan hato kini kentin kini serimo ber gospel jong yoris kod hakal nong keban nikong kot benukong kong hak bas dang kaktin kelala don kadon berblay berkalong blay sepang mensi bekod pat ke Quran san chispa shiko kong lapun klan bon me do mensi bekod wal Sayyid Muhammad Al-Harira Al-Bayumi bodai sawai par scholar di muslim ong kumne Umensim bekod day umensim jong blay. Pada umensim jong blay umsim latau. Pada Al Sayyid Abdul Karim Al Jabi badai sawai pada sekolah uang kumni. Yang umensim bekod umsim latau. Pada yang umsim latau ulong bang cukut. Batang blay day bang cukut. Hato Allah ujisu pada umensim bekod kim dei ki blai lai way to Muslim kum Quran akan nem Buddhist ru kedon ke konsep ke khot ka trikaya kata kamu
lively kimet jong buddha kita kidai sambhoga kaya kanimana kaya perkedharma kaya kalau berpercaya di sepang kene ndai cuti bahapun ke temple jadi Buddhis kidon lang kini ki lively kidur ni ki statue don ki live buddha kem jendu kidon ni kene konsep live jengki kita kidai utpada kemut kejisdan biaya kejindo drobya kejinglong junom di Japanese su kidon ni kene konsep kebai khot ka mitsu dome keba pecisha ba kenem shintu jengki kidon kana puriskam sepang gadisnya petai ublai izanagi usai ila kadur kemat balai mut kiblai kimik nahu jengnya jung kasih sepang gadisnya kebeneng petai beri obreu don ublai don group mesin jung ublai iba tham hakot kasih cultural theology berator iba theologian nokse kaslalai pulai long kumne mesin jung ublai uyah kedurio benaka kami kepertai kene serian tip kumna kitab Genesis tolong benikon kebaar orang kumne mesin ublai laki alor jum kene kasih jemiru kekeren sepang ulum biang bukan pop khamsan berbuat trek dan kenyai lagi naguta kepop jumbriu ya kene baju lapia hakilai benta kum sopet song blay but song bring hato nyo lumbuan lumbiang bodai ustia umeserie mo mujisu bayam benta kipok tungi barok hato blay dombo nang thao umese makoi but lumbuan lumbiang kimlong kilai wei kado hanwai hakanem kestan juni ni don ya kijingen sepang train i bako hagaba how way to play don live person boleh pa, boleh kon, but boleh mesin kon. Kita ki reference aga Bible bapen Isai ba kini kilai person kidong uway boleh. Kitab Genesis uway akun reu ko boleh. To kini thao breu hakadul jongi ubane serib yangi. Ha Gospel Lucas uway lai pesan umensen makod unsahir halo jongpi. Berkabor jong bahakai tam kasaka samnyoy pi. Nakane gada yau ta anka pikot ko ble na gospel ju Matthews aku pra kendai ko gumni kan baptis yaki ha tempa badukon rumen se bako ha gospel ju Matthews a kan re adu kanyo anda ba men se bako ilawan her halor ju Jesu kasur kalawan na menai ko gumni une ulong kon be e jona yo bangla dasnohun kajingit jungi di kristal hak triti bako kai persibun na kajingit jungi wi pat kijanya maper kajingmot jong kini barok ki bangla itu api katagmut pangajilong laiway jong ki eke barok bangisyen makajim jungi baru kajinglong laiway ublay nekiblay jong jatni maper balay indahat manlong Laiway. Kena kerja klik long bumla setia banjuba. Hendai nak board perkat jungi ni sloto malu malai ya kerja maya jungi. Hendai ngelab ya to ya pi balada iwe nak kini kilaiway iwe no. Onam sa a hendai onam sa ai ada kamdon onam don ka mejin hau. Ne ada don jin hau nai kenyo mi mausla. Nada piweng no ya kabala dep anam don komenta balashan kumta tertel te ha jingnya jung kini beru kumjuhi kai go pelong yaki bakilong kumne jubar kedai kejini beri bajanai jungki kedai kejini bajanai jungki perfect unity and perfect love bersutu ekene pide bantit bau blai udai kejini berhabau blay jing utau ke baro ki jing thao jung uru ki don jing asiti bani kong jong yonis sau pra kong kumne utau bom itho yo blay de ba u blay long ka jing
hai jing thao ba khoi jong ke Hindu ka Mundoka Upanishad la thao komne spang Brahman uble jong ki anamla banyak utrai jong ka jing e kum na giding ba me hajar pia ding pinthi te namar kata ta ki million jing thao ki mi na o ba ki lek phai shong atau kam dei mo ka jing e penlong ki blai lai wei u Allah jong ki muslim ro u dei Allah jong ka jing e ro bedak jing sne nai kendai pendai ni gerteng bala jer yang Allah ke wei ke dei al wadun kata kebut bedak jing e ke koran kadwe kendai ko om ta shisha utra jong na ulong bedak jing sne ro bedak jing e ya Buddha Maitreya ru la translate kum Buddha jong ka jing e jong Buddha kapami kita kendai met jong ha koi ka article per ai keteng Trikaya the three bodies of Buddha or learning to love kathok kumne ha tin pareng in that way from the love of Buddha emerged endless illusory replications of joyous bodies which occupy the entire universal body of Dharmakaya. Haganim khasi hatu kamde simo ban namar baw blay i ikon benreu ko kwa ulplat imiki na kapap kasang ban lai kani updeng ni terwa ju lemboy lembian ban kenyai de lada kamde namar gaji e kandai dakai baw blay plat im ni kibreu kajing berikut kelong balada kita di blay di Hindu, di Muslim, di Kristen, di Jain, kajing ni di Buddhis, ki niem per ki yang nongrim hakaji e bajan barok jai nen ki ka sepang kajing e ti balai ki breu ki mane ki bod kita ki blay ki long ki breu ki kan nongrim kajing e kede kajing long jong blay Andre kajing isi kalau pembang kajing long jong kibreu. Habang ipet yang pertama menta isem ba kajing kajing ma kajing yeteli keduna ba. Ha gateng jong ganiem don tang kajing apat jing pra sudah. Don katama don kajing kenpo kajing pet silang kemat iwai iwai pat bakum ta terter. Hayeng hasen haing nang salang ha treta kajing kasak telep kajing bisni kajing isi ha tempel ni ha mosque ni ha gurudwara ni ha yeng mane ki break duai kum ki bahok ndrei masen mi na badwai sabar kinot pat penia breu ban thok ban syukur ban timsi timsan ban ekaja maja kum ta terter walang ye pher kan nim kerkom ngerti ke dustur nek ting ngatle ndrei barok ingai no blay dei kajing mangi ki Kristen banget yang way to blay hakilai person how way blay ba kajing along ke way jong ki kedai kajing bajanai kam hato ilong ni en ki bedak kajing kedai kani kajing ki bo dos ko kan tu hasti ban ko jong kalong basal ka banyor pra ko ba tu ini way pat nama kajing kalong no blay Yau tahu be nak kah boleh, baru itu yau boleh. Utau be itu yau boleh, cuma boleh di jadi. Nada mengi di Kristen tiba net yau boleh sisa, baru boleh im. Ngit im sini hak iwai pat, kumbala hukum dah Yesus. Kumlo ken inuk sai iwai pat breu, tiba pat ngit yau boleh, tiba mana yau boleh kau, baru berang wah yau boleh sisa. Kibreu kirok ti yang ni, kibenteo ni nama kajing im kan blay jong ni. Tu ai balang ba kajing ngit jong ni, hak tring ti bakut, kan pelong yang ni kipa jong blay, kibaya teli, kibedak kajing kaya sak satar, kajing kelong wasbun, kajing kam bihun, kam lek kelong, kam lek kerau, kajing kemau iki baro, kasania iki baro. Kekermen eke baro, kesha eke baro. Kisti berkong jom Paulus berkot jadi kerta dan korin. Kalau khaat kot besar nyo. Ini roh Yesus Kristus, jenama.